Ebusia edua Senye akraba esio afram jebi nana esio afram jebi aka akraba na nka minim se dua esi ho se esi ho yi eno nso so wodin bebrebe ye twato fam ani din nko eye dunsin ani din nko kyese din na e di fredua ankasa na doso mama mfato ho wa obetwa dua kura no akasa ukura wawa da bi ubekasa ukura poma eno ntino me nana esio afram jebi wono ana amamra de wodi mu akotine payi e wo Ghana ha erunti no metena se no mama na kwaba ne de dwumedie no e de ahyehye so frafofro e kan ho na no wadaruma on se dua si ho a ne di ne nko sane ye wo esuo insuo bosuo ne na se no sa na nua nso ye wo mahodo ana wada me no so tesa etesa Medika ma mfato ho se wutwa bi ne kura wo a ye modua ne din ye fe no poma se ye sine dua ne bi ne ye wo modua ne a ye fe no waduro ye nkate dua de wono nso ye wo ma de wono ye wo ma ye modua ne din ni se do dua din ye se wutwa ne sine mienu tietia atena se fe no dufua ye nkate dua e tena dufua no so ye de ya konya te se de mo transfer fi ko yonkronkuma mu a o twadua ne tire na ne adamadwa tenten ayepe ye fe no dufua o transfer eno wo ho eno da nchen a se wo mo de ye mpa wo mo de ye de da so ye fe no mpa da so ampa dua aha ye nka dua ne bio what must say ye nka dua ne bio ye ka se mpa aha ena dua ne si ho nso a yewo na bana ni hini ne wo ne mai e pai e fa nchen na nso e kwa esi dua ne mai so ne mai ena ne nyina mu no nso se ye twa dua ba bi odasani akoda kra okay enyo obi a na da adaka mu ne da adaka mu no ye de ye adaka ne wi a ye mfe ne dua bio ye fe no sebi fundaka ana adaka se dua kro na enti ade de be bia wo de ye de frɛ no wo de sina de be se ni pefe na kuaba e dua kro na ye sa na te ena siwe ye wona bena ye wona mai na habai ni hini ena wo dua ni mu na nkasa pese ne so no aha enti sa na te na ebuto baabi titu bi ko ayetimi de to asuo etwa ekọ fomu ne aka to bi kire okwan wo se ko uduru ha asuo ya etwen da so etwen de dan suo se fra na etwen da so wi be ka se dua da so so dua da so obi to ka se etwen da so dua no amodu akro din na je se etwen no na ye yi kasafo e wo se nipa na de kasa de ma me kan sa ne se ete se asante na okọ atoya mansini mu a western region nye mfante fo nkwan ho hantafo ho mfante wo ho ekwase se chewifo kura kan western region enti asante no ba ye wo sekire ye wa twoma ye wo kwabre ye wa danse so enti adembo ho a half of friend ti say ayi yes akirefo kan mpampro bisu kan nkampro ontin ne de no na santene ne nyina wo wura de ye wura e ka no e na ye aha wo kan ye kini du ha de a se odana no so se ti ka to bi yo hema enso duru man sham ka to hema bo ka se oyo ba pani so aha enti ade bia e wo ba bia ye ka no di dua na ne ye ka ho asem no se emodu na epro na bana nya pro afiri ho a ne modu na apro no esa fe ndufochie emodu untimi mpegya de bata pro aha e fe ndufochie aha buga ye di bi ye etwen to asuoso etimi pro na bu atom enti ya na ere wakata bebo bi se
du for che dan so mu da entimi na ne adwen ana adenchem so okay enti eye saade no a enti se da me kan se to ebo ase a ade bia wodi na ne papam no nsinka ne din frɛ na ananke yenhwɛ enam ayewi adwen ayewi se adwen bia o mo frɛ tilapia ye tutu frɛ tilapia saa adwen no kane a me ko school na me koto drawa eyibi na yen ye frɛ no akosomu saa tilapia no oba se kyerɛ ne afran pezo na ye frɛ no akosomu ti akosomu na ba de saa mpatre no aba bebre ye wa patre apatre no ye o kese no nketwa na saa patre bia odi ye wa patre bire ho ene ye wo mpatre ndoso ye wa patre oni otuntuntu na mode pa o saade pa enti bebe obi o de ye wa patre kokko ho o ti ase ete se anya na mama frɛ no pitua yi o mo se na be pitua usu a e fe na fekyerewa mu mia kakra o yetenten e fe na saten chesa nsam no de wadaroma eye bebrebe ni nkyeremu no we do so pa ye wo tilapia ampa ayi papatra kwa yo mawodo nti ya beto aso eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na freyen penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banasi ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesoyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, Amman from Iron City. Obe Sunyani, area 3. Imorotu Nabron Sainum. Techimai, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong, Sports Stadium Junction. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa non song. Yejuma go fenyumre, lumnifa. Yes, esio. Ensio. Osio ensonsonie dem enya akraba hwan pa na be kire asem we odofo kan ho ne nyina nso America wo se Amuzu Herbal Center si awasesa baby anaso e ne wo eno nti wodi club 600 e wo Kumasi Tafu biom na emom no owo Tafu inhia so oguso ye na edwuma se de abafu mfidie ahodo e na ode aba ebi e kire yare nem na ebi nso e kire wadura e kire na edura wonfansa wo yare ne mafo ni kire ho no wo mo abema sa abanya ji uto de ne o last stop ano no obebo apayi woba wo pafu anasa die pa na e hawo ya enemu yare pa de fu ni kire Amuzu Herbal Center no mo wadaroma esio insio ene osio ye ka se esua e dabade medwase de omuni se makasa de bia duru ba bia ni dinko de ntia mekasa ne se yesua de menkasa ni miche obia kakra ya tie ni ehunu bi na ye kan ti obi wa de foforo onfa nkan mo onkase ni enkoye ni ade eda okomu yi me pese me de wa ho ade eye eda okomu ye fe na hwene eda wonsa ya hwene eda onan ya hwene to sisi ni dinko de eda okomu sisi wuyi de to sisi ana wasene a ye fe ne sei chisa wo kire yen omo kan toma nso ade kro na wo bebe to bia wo de frɛ no eda okomu ya hwene eto nsa hwene to ba bia osisi nko akoto sisi ani dinko so ko fa mole se wo kan bibia dia unwe ya wonti men kan de wo ye obisi me ko no fufu ye no fufu wo ko no fufu wo no aduane wi a wo wi a na ye fufu endi se wo fa mole di gu nsuo mu na wo kan eye yuro bi a e koko emu ye du a eye mpampa na se je wonsem adane banku adane banku ni ekoye mole kro na si jaso no ade e betumi aye sa na tie enti se da me kan se free suru ba chodi ampon de bre ya
ye fe no osuo osuo to owie ebo osuo to owie ebo saa na ye beto na mo frɛ no na osuo no to wie a na egu dua etrawo so a dua tenten egu so a ebi kaso di bia mframa fa ansa na de odua no so no apro gu fom eno ye fe na akrokra ndi kwama kwa adu bodwum bi o si nso bu me kwa yemu a ha me se mu akrokra na ekumi eno so ya retimi enyunu pa che de fisoro ba so dua no so a aba no so na esofo mu a eno so ya na mu odu se mu yedura na sane enti so hu se bibi akan enti oso no begu haban ana dua kese lupon ana dua peja bia so refri haban so so eno ya akrokra enna se enam fomu a eno ye asuo tie wo osuo na free soro ba no ene wo asuo na da fomu a etene no ndi on se ye wo asuo mi ye asuo afram mo se mi ye asuo afram obi ye asuo ho anwan asuo jebi asuo ho anwan de etene no a na ye ka ori di kaya nti wo di no ya de to esuafram na nya me ankasa me nana mom ye de tu nsuo no na me ye de meto me nana no wo na konya no so na wo ti sesei ni di no na me fa se wo nana wo nana ye de wato no okay obu a de tumi de tu ebusuani na we de meto me papa e wo fa ndi papa wo fa no no de afram jebi na ye de meto no nti onu mom de suo no preko dimi na di na no mo de frɛ me a etimi so nyina no papa fie fo mo humi a wi frɛ mo fa afram bi frɛ na na afram saa mi so nyina ko sku nyina me ka che mre bi ka che me nkwada bere mu kura na ma me de ade soma me se nka me nkoton na so me se wadwo mosi ehia na me so abe na mo mfi be ye nkron ho ba bi me ka de pa mi so nyina me ka de pa ana otu abe ni nyina na otu aka na ochiche na aba yi a oboko no me sare chance no ko na mam wo odwa pa o no sare foforo so ami na me so a se ho anam na obi akota da yeturu nyina wo za fa ho bi me so ho me na o se besin no ana o ka medi nanim no ka je mam se onya de nsi ho ono no wo fa mu na o de ade aso am ye do to obi a ya na omo eben nipa no ho ahwa o se de nipa no esusitie na me kasa me nkwara brem nya bi fem na bi fem ofa sa na tie na de nti ade etene ye kasa eya asuo no on se mpani kasa se asuo bi si onko basuo bi mu enodupu mu a owi kwam na na so bodium abusia me kwaje maboafo nkrato awa me ba ye beto aso eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na afre ye penis doctor enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banasi ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, Amman from Iron City. Obe Sunyani, area 3. Imorotu Nabron Sainum. Techiman, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong Sports Stadium Junction ho. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa nonson. Yejuma ko fenyumre dumnifa. Akwa babiem ebato echa fa dwumede yiso yeguso a yesua nsonson ya da esuo osuo ani insuo emu nana asan de ba kon a efre no akrokre
asa be ka ho nti frafo ka ho ne nyina yesua de na no adaroma wa kire me enum na wo na wo chese da fom a de nti aye frɛ ne saa no de nti aye frɛ ne saa ne sɛ mpene se asuo bi si onkobo so bi mu na do apumu a owe asuo ni nsuo nyina kopie apum na ye wo sukese ene wo sukitwa enti asukitwa no so akoka pani bi ho a ukwa obawi kwam enti enamfo no nkwa na ko asuo bi bom bebrebe no no wo ba enti odo so nti o ma be dodo ka bia asuo ni enya obu okura ofiri ni trifi no wa na eba na no wa no bi kwa aha bi fifiri fom e ka no no de ko enti o ma be do so enti no abe asuo na eno na tumi wom de nam ho no ena se gina fa konso ne se enko ba bia nso an se fe no tade na ye sansunsun no do so pa suri nya de ko tade ta ho ena se asuo no so eyiri ne se bufa ba bia se kirefo ye kana asuo no maka asuo na ho na mom yi bufa aso ne bia ko tai ba bi eno se nya tade o ye se asuo no maka no ne ma aka ne be do se maka atumase enti sana eno tie nemum se otumi sagu adiem se re yenum ya yetonum ya na be nsuo ebra wo watimi aboa no se wasagu chansi mu ankurem kuruwam kuramu no na be wanya nsuo ndi se wo otumi enchene dia enye nsuo usagu adiem a wanya nsuo se wo galo mu se wo diem kuruwam di bibia na abeye nsuo onwade kro na ofi osuo aba akrokra eno aba asuo yenya na maka na tade na se begu ewura kuma so a enso no begu asuo no begu so a na ho yesi eno ye hasuo enti o mata aka hasuo na sa hayo eben hayo ho ana asuo no buru wo ha endoso bebrebe kete gugu haba so na wo famu akọ edobi kofo mu ntem a on sa no pa bia na bosuogu se ba na no onye den efe no bosuo efrisoro ba so ne ba na no onye den efrisoro ba na no onye den so efrisoro ba na no onye den yesi bosuogu na nsuo to a efre ne sei osuo to ana onye den a ne efre no bosuo enna se ana ode kakra efe no bosunini bosunini kasafua o enya sam kitwa ene aka ne nyina bo mu ese ne sa nsunsun ye wo sa ba bi beduru bia o ba bia ye frɛ no enti na sa na etie osuo bosuo akrokra tade sese atan mani so wadaroma na ye kasa de namfo na ya na ye nuanom a omo ye sunsun adwuma na ebomonia toda obitumi so osuo firi soro de ya ade na de yehun se ye nanom akonfo abosonfo disifo komu ye de namfo ma ye asuo no eno na yehun se ohun se minim ya na makase nananom de omo ne twedi aponyankopon ene nam omo sum nyame ndi toda na atiafa twosemu kakra ohun se ye beje obi atum ewo asori mu so nyankopon ba gisi bonus ye mfa nwura o ana ye nkobu be ko man kan se de mo ye no mo so mo frɛ no ye ti kobu pipe me bo imu ye bu pipe de aba obi asuda esu a etin tumi ni man kai ka no mu ni nkobo osu asam na wabisa no ana tin nsu na te kobo ni pa na su tumi wo nsu ada na ye nsu wo pipe na no ba jo se ada na ye nsu wo pipe na no ana ye se kubisa wonom enti osuo ebegu fomu a ni dinko enama ni dinko na namfo no mtade ya de pa na efe no asuo no frese no edoso bebre na akeka bo enti eno na ede hohoro nipa ho free bone mu ba Kristo mu se munko bo na su ensuo ne ede ye enti ana asuo ene ede ye enti tumi wo asuo mu pa ne pio ho a ede asuo ya eye hu adwuma na me nye hu adwuma ntina nti se ye po eye asuo ana ye den ya epo
tade enten asuo mu so ko na chinu aba nanim tade o gina fa ko on se kakra me ko hu me tana takwade kakra na papa kan tabi kakra nti takwade tana kakra enti me nam fom fi me ho kra ko beach fa princess ho sa ko beach mo kakra me hu ni se efiri fom na e fom ho se tu me ni free efifi na epuba enti epu apia ko ba bia enti ekopoma na saaba na sori ye hu se o mu twam yire de aha sanete aha enti tarfa akon de na ntene de ohunu ye be hye dwumede yase no ahodem de shase duru ba bi na se maye atamani so nkyeremu no abro ma adwene menti ase no nim se do so sa enunti ye wi ame amasa akora akọ na makohwe o Simpic TV YouTube ho elinti wodofo me kire so won so ba mode minim sasa ne atamani so no saa na atan no gisa wo hweto aso mprensa ansa wetimi ate ase enunti no ko YouTube no abo Asi Bodua anasa Simpic TV na wetimi esua na wahye ama wofro nso esua sane ebe ya wo kasa obetimi aka ne yie yemra ne ya yebe ebusia ya sorisi yema na akere afitie mu ho nsam ba ko mienu bi ene ne nwumadi a woye sane ebe ya open akira kwan susu na se wo frame ya mede ne be ma na wetimi abo wadaruma na afitiem eyade a waye ache obetimi akere mu kakra be ebenye bi ahwe ehwe ade ne nhwe mfiri mu ni nyina wadaruma fitiem djuma mi die ni nyina ya mama ne amane nko a ene me ya amane ne amamre wo ho mekire mpaninsem abakosem atetesem ene adomankomasem mekire nyina ewo eho enti oko YouTube no bo fitiem TV a fitiem TV obehia mo se mede ebe ba chon spell maye eye fitiem ye fe I te I a fitiem na the TV na so me ba cho said the omo ye aha brofo no mate to F I T I A M Fitiem TV me wo ebe a di twasem so ye di sua de ne ade e wo ho na se maka djuma a wodi bia no ye wasemtre ana edian eda so semtre eda so ohu se ko ba se asem bi a eye sumamu asem mo kana bote si da bi wo de mo fan ko fitiem hone ye ka sumamu asem pa de hona mete no ba beto mo ba beto hone ye ba na ya besia ntia mehwe mo na ye nsia de yo abusia emisa ne empanimfo ka no emre ya nyenka so oba no ankon so a wodi wadi so enu ntine me ma hofro kwan emo ma ba na wojo se na nyame ama ye beto asumidin e de Asi Bodua makrao Shatter a corner rebel, scary than the devil. It's a dancehall team. Yeah. Lip up and you crow. No. Yeah. Lip up and you crow. Fuma. One go tell them, make them know. Lip up and you crow. No. Lip up and you crow. Yeah. Lip up and you crow. Anywhere, give me home. Anywhere, give me home. The rich man happy in a poor man cry. 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 Whoa. The rich man happy in a poor man cry. Yeah. The rich man happy in a poor man cry. Anywhere, give me home. Anywhere, give me home. Me ni manum yenti, ya me di me kuana. Yeah, me front to my go, me baby frago. Me ni manum yenti, ya me di me kuana. Yeah, me front to my go, me baby frago. Yeah, never. Rich man
happy, poor man cry. True, me I tell you what, me not tell you no lie. Sometimes you just sit and wonder why. Your own friend them I go wish you go die. Nipa nepe no cre, nipa nepe no cre, nipa nepe no cre, see no yenis. Nipa nepe no cre, nipa nepe no cre, nipa nepe no cre, see no yenis. Anywhere, we give me home. Anywhere, we give me home. Nipa nepe no cre, no, yeah. Nipa nepe no cre. Go tell them, make them know Nipa nepe no grow. No. Nipa nepe no grow. Yeah. The rich man happy and a poor man cry. 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 Whoa. The rich man happy and a poor man cry. Yeah. The rich man happy and a poor man cry. Can't get it back. Another classic. It's China. Choco on the beat. My God be Jaja. He go do everything Jaja. Nya wa hwere nyina no. Obaya ne nyina pepepe. With my God, everything be possible. Anything we need, you go do on double. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. I wanna. The way Jesus they love me. I wanna. The way Jesus they feel me. Jesus make me too much so hey. He show me so much love. Papa, why be I see them can't Jehovah? Jesus make me too much so hey. He show me so much love. You know that the rate, my God accelerate you. Jubilate, celebrate. My God they do everything, no judge. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. Wait till be your case, yo. Wait till be your case, yo. Now what be your problem? What be your problem, oh brother? You go do everything for you. For you. You go do everything for you. Asana di bachina usika samwe kwa ye. Asana di bachina juma samwe kwa ye. Asana di bachina minyami asisa ushabi. I wanna. The way Jesus they love me. I wanna. The way Jesus they feel me. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. Heavyweight, he be heavyweight. Oh, me what can God do? Celebrate, make it celebrate. Celebrate my God do. Oh, me what can God do? Celebrate my God do. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum. Oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Turo na afre yen penis doctor. Enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no. Bema no sori a emunye dene. Odi ko banasi ya na adwo. The essence no early ejaculation.
se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a ne be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prosita be soyew ebe obi ehweme wanya prosita wakoye process adwiri ye free honom menne ne be ma na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buaw yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra Achimota Christian Village Ashama Lebanon second step Kaswa Aman from Iron City Obesunyani ewe area 3 Imorotu na Bronsan num Techiman yewo Zongu Takwade yewo Esipon Sports Stadium Junction ho Yejuma from Monday to Monday dey bi yejuma anopa nonson ejuma ko fe nyumre dum nifa